Malo pre ste vidjeli jednu kratku video izložbu najuspešnijih radova sa likovne kolonije iz Doljevca. I kao što je red, naša Nišlika, naše niško dete, najubavo dete si je prva. Jelena, dobar dan. Poštovanje. Hvala. Da pređemo pošto Nišu, jer si pređemo mi odmah na ti. Može. Jeko, da li si ispunila svoje srce i svoju dušu boraveći ovde na koloniji? Ja sam vrlo zadovoljna. Evo, prvi put sam na ovoj likovnoj koloniji. Do skora nisam ni znala da 20 godina već postoji ova likovna kolonija i sviđa mi se što su učesnici iz raznih mesta, iz raznih gradova Srbije i što su organizatori veoma to lepo organizovali i povezali sa događajem Svetog Jovana. Znači, i mislim da ova tradicija treba da se nastavi, da se slika u tom stilu koji je vezano za sve tradicijske događaje vezane za ovo selo. Orljane, dosta sam naučila kako je nastalo ovo selo, od meštana, bili su gostoprimivi. Zahvaljujem se domaćici kod koje sam bila, Mirjani, tako da mislim da ću, ako da Bog, i sledeće godine da dođem kod vas.